Beskang Mars ni duitar ko election board result disana te bisi jora kerja apur cengjoto saimanai bo party kote seat man kamaya aborok eba sabo Kwplai Ungnai engya aborok saimanai dia abagi tabuk joto loko khachu busuk engge wana jak sabo Kwplai Ungno hne okongno wan sugunyo cengtini nor ni beskango kahamya sawi khnarnai bo political party kote seat manai eba maya aborok abagi nor joto a secret library channel party jora kahamya nai te buji manai note o video jaka polling agent bekhakte je board lekhai Ongkormani jeng norna abona sawi khnarnai te jeng tabusuk jora kahamkeno sawi mano Tipra motha rok 25 ta jaga seat mani mano CPIM party hinkai 21 ta seat 21 seat mani mano Congress rok 5 ta seat mani mano BJP rok hinkai 9 ta seat mani mano ar in bising jotan se gobang seat mani engka Tipra motha abagi norok o video no share khati joto Tipra se lokono kaham hamya saiman tho Norok henkai display kahamke nukiman kana party jengtaw nor serial number 1 ismi 60 jora kahamke sawi thanai ek number tong simna basaka brishoketu Tipra mothani botangnai 2018 o 15,977 vote by Kwplai Ungnai henkai this year 2023 o henkai 16,000 eba 16,000 vote by Kwplai Ungnai number 2 Mohanpuro henkai tapos de basaka Tipra mothani engai aro bo 18,000 vote by Kwplai Ungnai mano Next, number 3, Bamotia Aro, Noyon Sorkar CPIM ni engai 19,000 vote by Kwplai Ungnai mano. Borjolawa henkai Dr. Dilip Kumar Das BJP ni engai 20,000 vote by Kwplai Ungnai mano. Khairpuro henkai CPIM ni Pavitra Kor 21,000 by vote Kwplai Ungnai mano. Next, Agartalawa henkai Sudibrai Borman Congress ni engai 30,000 vote by Kwplai Ungnai mano. 7 number Ramnagar henkai Surojit Dotto BJP ni engai 22,000 by vote Kwplai Ungnai. Town Bordowalio henkai Ashish Kumar Saha Congress ni engai 21,000 by vote Kwplai Ungnai. Next number 9 Bono Malipuro henkai Gopal Chandra Roy Congress ni engai 19,000 vote by Kwplai Ungnai mano. 10 number Mojilis Puro henkai Susanto Chaudhary BJP ni engai 20,000 vote by Kwplai Ungnai mano. 11 number Monday Nogore henkai Sopna Devarma Tipra mothani engai 25,000 by vote Kwplai Ungnai mano. Next Takarjola Biswajit Kola Tipra mothani engai 22,000 by vote Kwplai Ungnai mano. 13 Pratap Goro Rebati Mohan Das BJP ni engai 25,000 by vote Kwplai Ungnai mano. 14 Batar Kato Mina Rani Sarkar BJP ni engai 26,000 vote mani mano. Next 15 number Komla Sagaro Hiranmoy Narayan Devnath CPIM ni engai 19,000 vote by Kwplai Ungnai mano. 16 number Vishal Gor Partho Pratim Mojumdar CPIM ni engai 21,000 by Kwplai Ungnai. 17 Golagati Manav Devarma Tipra mothani 21,000 vote by Kwplai Ungnai. Next 18 number Surya Moni Nagar Ramprasad Paul BJP ni engai 23,000 vote by Kwplai Ungnai mano. 19 Chori Lamo Subodh Devarma Tipra mothani 16,000 vote by Kwplai Ungnai mano. 20 Boxer Nagar Samol Haq CPIM ni engai 19,000 vote by Kwplai Ungnai mano. Next 21 Nolsora Topon Das CPIM ni engai 21,000 by vote Kwplai Ungnai mano. 22 Sunamura Samol Chakraborty CPIM ni engai 21,000 by vote Kwplai Ungnai mano. 23 Donpuro Kaushik Chanda CPIM ni engai 24,000 by vote Kwplai Ungnai mano. Next 24 number Ramchandra Gadwa Ranjit Devarma Tipra mothani engai 21,000 vote by Kwplai Ungnai. 25 Khwai Nirmal Biswas CPIM ni engai 22,000 vote by Kwplai Ungnai mano. 26 Asrambari Onimes Devarma Tipra mothani 22,000 vote by Kwplai Ungnai. Next 27 Kalyanpur eba Pramod Nagaro Monihar Devarma Tipra mothani engai 16,000 vote by Kwplai Ungnai. 28 Telemurani Abhijit Sarkar Tipra mothani engai 14,000 vote by Kwplai Ungnai. 29 Krishnapuro Mohindra Devarma Tipra mothani engai 12,000 vote by Kwplai Ungnai. Next 30 number Bagmawa Purna Chandra Jamatia Tipra mothani engai 40,000 vote by Kwplai Ungnai. 31 Rata Kishore Puro Pranojit Singha Roy BJP ni engai 20,000 vote by Kwplai Ungnai. Matabariwo Pranojit Roy Congress ni engai 20,000 vote by Kwplai Ungnai. Next 33 Kakra Bono Ratan Kumar Bhumik CPIM ni engai 24,000 by vote Kwplai Ungnai. 34 number Rasnagaro Sudan Das CPIM ni engai 23,000 vote by Kwplai Ungnai. 35 Bilonia Dipankar Sen CPIM ni engai 20,000 vote by Kwplai Ungnai.
Next 36 Santi Bazaro Horindra Riang Tipra motha ni engage 18,000 vote by Kwplai Ungnai. 37 Risomugo Asok Mitra CPIM ni engage 22,000 vote by Kwplai Ungnai. 38 July Bari Gorok Mok Tipra motha ni 16,000 vote by Kwplai Ungnai. Next 39 Monowo Dononjoy Tripura Tipra motha ni engage 15,000 vote by Kwplai Ungnai. 40 Sabrumo Jiten Chaudhary CPIM ni engage 21,000 by vote Kwplai Ungnai. 41 Ompi Nogoro Pathanlal Jomatia Tipra motha ni engage 19,000 vote by Kwplai Ungnai. Next 42 Omorpuro Osiram Riang Tipra motha ni engage 15,000 vote by Kwplai Ungnai. 43 Korbugo Sonjoy Manik Tripura Tipra motha ni 17,000 vote by Kwplai Ungnai. Raimai Beli Nondita Deborma Riang Tipra motha ni engage 18,000 vote by Kwplai Ungnai. Next 45 Komalpuro Monus Kanti Dev BJP ni engage 17,000 vote by Kwplai Ungnai. Surmawa Henke Samal Sorkar Tipra motha ni engage 15,000 vote by Kwplai Ungnai. 47 Ambasa Chitoranjan Deborma Tipra motha ni engage 15,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. Next 48 Karamsora Paul Dangsu Tipra motha ni engage 17,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. 49 Somonuwo Hongsu Kumar Tripura Tipra motha ni engage 15,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. 50 Pabia Sora Samiran Malakar CPIM ni engage 18,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. Next Patigroy Subroto Das CPIM ni engage 16,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. 52 Chandipuro Krishnendo Chaudhary CPIM ni engage 18,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. 53 Koilesahar Birojit Singha Congress ni engage 26,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. Next 54 Kadamtala Islam Odin CPIM ni engage 22,000 by vote Kwplai Ungnai Manu. 55 Bagbasawo Bijita Nath CPIM ni engage 18,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. 56 Dormonogore Henkai Biswabondhu Sen BJP ni engage 19,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. Next 57 Yuvraj Nogoro Henkai Solendra Chandra Devnath CPIM ni engage 19,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. 58 Panisagoro Sital Das CPIM ni engage 16,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. 59 Pesar Tholo Hollywood Chakma Tipra motha ni engage 14,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. And Joton is last 60 number Kanchanpura Henkai Philip Kumar Riang Tipra motha ni engage 16,000 vote by Kwplai Ungnai Manu. Henkai nor joto pulian isme kahangke nai saiman kana je satta jaga election vote engmani a jaga sao Kwplai Ungnai India jeng nor no je chini phajingki saiman mani abon nor no sawi khnarka happen jeng daw television nor no repeat kai sanai Tipra motha kotiaman ka BJP kotiaman ka CPIM kotiaman ka Congress kotiaman ka abono te clear tabuk sawi khnar nai जोंनि हेनके पुलिया निसिमि तापसुक जरा नाय साइमनो टिप्रा मथ्र टोटल 25 टा सीट जाका Kwplai Ungnai Manu बो जागाव बो एरियाव हेनके जों मुंग तो सालिया मुंग नर पुलिया ना साइ फजा जों नर ताव जागानि मुंसिमि साजिनाय सिमना मोहनपुर मानदाय टाकरजला चोरिलाम रामचंद्रगढ़ आश्रामबारी कल्याणपुर एबा प्रमोदनगर तेलियामुरा कृष्णपुर बागमा शांति बाजार जुलाइबारी मनो ओमपी नगर अमरपुर Raima Beli Surma Ambasa Karamsora Somono Pasarthol Kanchanpur and Jotoni last tungo Gulakati Manav Devorma A Jagawo Henke Tipra motha Kwplai Ungnai Manu Opposita Seat Jagawo Tipra motha Kwplai Ungnai Manu Aran bisingo Tipra motha Tewa Gobambo Ungnai Manu Ebatai Kisemisa Combo Ungnai Manu Party Henke Tabu next Simon Lane next Unka CPIM party CPIM party of Unka Equista seat Mani Manu Bo Jagawo Bo area Henkai Bamotia Khairpur Komla Sagar Bisalgor Boxanagar Nalchar Sunamura Donpur Khowai Kakrabon Rasnagar Bilonia Richsomuk Sabrom Pabiasora Patigroy Chandipur Kadamtala Bagbasa Yuvraj Nagar Panisagar और जगह टोटल 21 एरिया ने मुंगतोंगो हिनगाय CPIM पार्टी रक और 21 जगह सीट मानी मानो एबा बरनी कैंडिडेट Kwplai Ungnai Manu आरन बिसिंगो कमिफन मानो बारिफन मानो नेक्स्ट साइमान लेने कांग्रेस रक कोटिया मानो हिनगाय कांग्रेस रक टोटल 5 टा मानी मानो बो एरिया बो जगह हिनगाय आगरतला टाउन बर्तवाली Bonamaliपुर माटाबारी कलेजहर और 5 एरिया वो एबा 5 जगह कांग्रेस रक Kwplai Ungnai Manu नेक्स्ट BJP रक कोटिया जगह सीट मानो BJP रक कोटिया मान खाबनो साना थांकी BJP रक टोटल 9 टा जगह Kwplai Ungnai Manu बो जगह बो एरिया आबनो साना थांकी बरजला रामनगर मजलिसपुर प्रतापगढ़ बादरघाट सूर्यमणि नगर राधाकिशोरपुर कमलपुर धर्मनगर
o noita list jagao BJP rok Kwplai Ungnai mano aron bisingo komifar mano ebate kisemsa barifar mano abo haitya henke chengnor no o video jaga this year 2023 ni election vote result Tipra motha CPIM Congress BJP sabo bo jaga bisi Kwplai Ungnai kode seat mano abro juto sawi khnarika aron bisingo chengmonor ekdom abo confirm hani saman ko ya aron bisingo 80% confirm Ungnai mano ebate kisa barwi phano confirm Ungnai mano abo haikokta henke tabon bagi video asuk jorana malai phine norway next video jaga tebo jeng saimon ka tabusuk jorate Tipra motha no gobangkok seat mani tongo Tipra motha no gobama jaga candidate Kwplai Ungnai tongo 25 ta so aboni bagi nor o video no share khane ta pode ni dol eba gana ni borno video no participate nai ma bai black and